ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯉꯥ ꯁꯥꯅꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯦꯟ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯤꯕꯔꯥꯖ ꯁꯤꯡ ꯆꯧꯍꯥꯟꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯇꯨꯔꯦꯜꯗ JCB ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯣꯏ ꯄꯦꯛꯄꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯤꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯦ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ISTV न्यूज़ मीटिंग ताबीरबसिंगबु तरान ओक्सरी हौजिक मपुंग ओइबा पाउ पिजरी लिसिंगनी कुलहुमदोइगी मे अहुमदगी थोखिबा कांगलुकी इरांगना मयुम मकई लेतबदगी लांजेनदुना लेरिबसिंगी खुंदा लेता हननबा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की मखादा युम लिसिंग मंगा साननबा यूनियन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान याबा पीखरे। मणिपुर की चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमसाना न्यू दिल्ली लेबा यूनियन मिनिस्टर की युमद उनखिबदा कांगलुप की इरांग सिना सोखलबसिंगीदमक्ता लिसिंगनी कुनमंगा कुनतरुकी सेनबा सहीगी ओइना अनौब युमसिंग असि साननबा अयाबा पीखिबनी। यूनियन मिनिस्टर उनाबादुदा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नेमसा किपगेन अमसुंग लोसी दिखोसु लोइनखी। स्टेट असुदा महौसागी तंगदु लेताबा हंजिलकननबा होनबदा पांगबा याबा मतेंगसु पांगनी हाइबगी थाजबसु पिरखी। था असिगी अंगनबदा स्टेट गवर्नमेंट की माइकैदगी PMAYG की मखादा लांजेनरिबसिंगी युम लिसिंग मंगा साबिनबा प्रपोजल अमसु थाखिबा लेख्रबनी। नोंग तादबना मरम ओइरगा मियामना इसिंगी अवाबा मायोकनदुना लेरिंगेगी मतम असदा कक्सिंग फाउदुना चेलिबा सेक्माई तुरेलदा इसेल हंथरकपा अमदी चेंथरकलिबा इसिंग अदुबु अनैबा इसिंग ओइना चेंथरकपना मियामना सिजनबा यारक्तबदगी जॉइंट नॉन गवर्नमेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कक्सिंगी मिहुतसिंगना सेक्माई तुरेलगी खोंगनुंग परिंगदा हक्थेंगनन सत्तुना येंगसिनख्रे। थिजन खोंगचत अदुदा ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट खेत्रिमयुम चत्रधरीना हाई कक्सिंग नाउरिया पाट मपादगी हौरगा पलेल फाउबगी मफम सिंगदा JCB सिजनदुना लैंगोय पेक्लंबसु थेंगनखी तुंगदा लैंगोय पेक्लंबा मियोय सिंग उनदुना थेंगनरिबा अवाबसिंग पाउदमदुना वाखल तामिनखी हाइरी। चत्रधरीना मखा तारदुना JCB सिजनदुना लैंगोय पेक्पा महौसागी तुरेलगी फिवमदा चाउना अहोंगबा पीबत नतना नोंग तादबदगी मियामना इसिंगी अवाबा मायोक्तदुना लैरी मरमदुना मरी लेनबा मियोय सिंगना थुबा मतमदा मिरेंग चंगबियु हाइखी। चाउना लौ परि मराक फाउगे यौना खै पेक्थोगा थैदोक थैजिन लेपाक थोक थैदोक थैजिन तौबसिना महौसागी खलसिदा अकाइबा अचौबा चैथेंग अमा पिरे अदुगा मरि लेनना नुंग पेक्पिरिबा सिंगसिनजु मखोइजु होय जीविका हिंजरिबनी मखोइजु सुगजु नोंजरिबा असिदा मयाम अमा अखोइगी सेंदा लंबी ओइरंबा याय इमुंगी चकथाक पुक्थाक लंबी ओइरंबा याय तैमसुंग मिये खरगी फनबा होनरिङैदा अखोइ मि मयाम अमा मि लिसिंग कया अमा अखोइ अवाबा पिबा याम खुदोंग चाहनदबा हाइबसिदी याम फते अदुना मसिगी नेस मि मियोइबगी खरा येंबिरगा थबक छुरिबसिंगनसु अखोइदा मियोइबदा अकान अपनबा अखोइगी पिरोइदबा मोंगदा थबकसी सुबियु हाइनसु अइ अपिन तौजरी। अमरमदा उनापल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट CP चोमरेल आइमोलना सेंगमाई तुरेल असि मखोइगिसु यामना मरुओइबा तुरेलनी तुरेल असदा मचिन सिजनदुना लैंगोय पेक्पगी थबकसिंग मरि लेनबा मियोइसिंगना अथुबा मतमदा थिंगबियु हाइखी। लोइनना अखोइ मनिंग थोमदा कक्चिंग लोम साइड चलिसि होय अखोइ खुनसिद खितंग हेलगदि इसिंग समनद्रे मतन मतत समनद्रे अदु फजरंबा इसोनो थंबिरंबा तुरेलसि अखोइ मियोइबिसि न लोइन थोगाइदरो होइसि अखोइ अवाब तारे याम नुवाइत्रे अदुना अखोइगी प्रेसमैन लाक्पगिदमक याम थागले अदुगा असिगी तुरेन सिसु यामना अमुकसु सेंगना लाकनी हाइबसि अखोइन थाजब पोय। Department of Environmental Science Manipuri University na sinduna research methodology, research ethics and hands-on training on data analysis using SPSS haiba hiramda numit mangani sathagadaba national workshop hogdopagi thoram Manipuri University ki Department of Environmental Sciences ki seminar hall da pangthokre। thoramdu da Manipuri University ki School of Human and Environmental Science ki Dean Professor S. Jibon Kumar, Department of Environmental Science Tezpur University ki Head Professor Kasi Marimutu, Director of Internal Quality Assurance Cell MU Professor A. Rasmani Amasung, National Workshop Asigi Convener Associate Professor Dr. Konthauzam Khelsandra Sarukyaki. Workshop Asida Tungan Tunganba Module Sing Khaidok Tuna Sathagadabasigi Manungda Research Questions
robust study design, sampling strategies, valid data collection, informed consent, data privacy, authorship guideline chingba maramda masak naiba experts singna wa ngangani. School of Human and Environmental Science ki Professor S. Jibon Kumar Nahai, National Workshop sina rigorous ethical amasung analytical sound research ta yamna kanaba piragani. PhD research scholar, early career researcher sing amasung faculty sing da initial design dagi final publication da ningthina lamjingani. Thoramsina SPSS software sizinaduna statistical data analysis ta practical skills sing hangat hangani haiki. Scholar researchers amasung academicians sing da research methodology amasung ethical practices ta hena mamutana khangnanaba platform amasuni theoretical knowledge amasung applied research techniques ta leiriba gap su kokhangani thajai haina mahakna phongdokhi. अमरोमदा मुक इथिक्स है अखोना रिसर्च की डाटा खोमनिंगे हैदना हेता पंखोमदा खोमबा याबा नतबा कनागुममदगी डाटा खोमगदबदो मीदुगी डाटा पिरकदब मीदुगी इथिक्स सोकद्रा सोओइद्रा मसी अखोना हंगबा याबा हंगबा यादबा वाहंगला माना खुमकपगद्रा नत्रगा खुमनिंगद्रा खुमनिंगोइद्रा मसीना मांगोंदा सोकद्रा सोसाइटी दा सोकद्रा हैबसे याम कुपना अखोना खलगा रिसर्च से कैरी ऑन तौगदबनेबा अदुना इथिक्स की पोट अमसु वर्कशॉप से की कंपोनेंट अमोइन यावरिसे यामना फबा अमनी. National Workshop asagi convener Associate Professor Dr. Konthozam Khyal Chandra Singna Sugumba National Workshop asina research scholar singda kanaba kaya supiragani haiki. Numit mangani sathagadaba National Workshop asida tongan ba research methodology amasung research ethical gi maramdasu khana nainagani haina phongdokhe. PhD तौरीब सात्रसिंगसिदा अखोई रिसर्च से तौबदा करी करी मचाक चंगी अखोई रिसर्च ऑब्जेक्टिव से कमाई फ्रेम तवी अदे रिसर्च मेथोडोलॉजी कमाइना करी करी दरकार लेबा पोट चंगबा मचाक हाइतारे सपोज आइना सैंपल अमा कलेक्शन तौ मतमदा करम मेथड सिनगनी अदे करम क्वेश्चन सेमगनी हाबिगी आइडिया अमा से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पोट अमा कंपोनेंट अमा यावरेबा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सिना अखोई डाटा से पीरगा अंगांग सिंगसिदा अखोई कमाइन तौरगा डाटा से एनालिसिस तौनी सिगी एसपीएस टूल नेबा स्टैटिस्टिकल टूल नि मसी सिनरगा अखोई अंगांग सिंगसिदा डाटा से एनालिसिस तौगी फसना इंटरप्रेट तौबयाना फसना रिजल्ट से पीबयाना बगी पोटने बखोइना हजिकी वर्कशॉप से मेंटली फोकस तौजिसे. Basic Fire and Life Safety Hiram the Nomagi Oba training program among us Thobalgi Fire Substation the Pangtokre. Manipur Fire Service Department is into the Pangtopa training program aduda Thobal District School College ki teaching amadin non teaching staff sing Sarkyaki. Training program aduda Manipur Fire Service Department ki Director N. Nabachandra, Station Officer Khaidem Shurchandra Masung, Thobal Fire Service Substation ki Officer in Charge K.S. Satish Luwangna, Basic Fire and Life Safety ki matang da demonstration tawduna training sing da takpi tambi ki. Training aduda Thobal Kaksing amasung Fire Substation ki official amasung staff sing shu sarugyaki. Indigenous Youth Association Kanglaipak Yak Koba Organization Student Organization Amana Bosemna Logduna Satariba SSLC examination lisangani kuntaruki ngarang ahobanumita Yeripok Mayai Kethel Leiba PLC Academy da Center Tariba exam Thariba Angang Singda Note na Singba Piduna Pamdaba Tokdokaya Tokle Haina Ngasigi newspaper Madi News TV channel Karada Pongdorakliba si Yumpam Yaudabani School Asida Makal Amatagi Pamdaba Tokdok Sing Toki Balate Ing Chikna exam Pangtoki Haina School Sigi Maike Digi Pongdorakli. Ngasi school sida pangthopa paugi mifam amada PLC Academy ki principal suwariba SSLC examination lisingani kuntaru ki oina center chama tarani thoigi AOC suwariba thoksom sanahal maiteina sathariba exam sida school sigi maikai dagi mahairoi amatada note na singba supply tawkiba leite haiki yak ki angang sing aduna school sida laklamba matamda bosem na tharakpa flying scout inspection team su school sida leiri makoina su koina satuna yengshili Yamna ingna chikna examination pangthoki haidi tawbatabu yaki angang sing aduna mobile sizinaba yadaba examination center manung aduda mobile sizin aduna atopa miyoi kayada wari saba amadi center sigi authority amatagi ayaba yauduna classroom da sangduna exam thariba mahiroi singda aki akhang pirambagi thodok adumakti matungda amuk hana thokaningde haiki Makoina van amaga konana miyoi anibu not supply tobaga mari lainana fai hairiba dusu school asigi manaktagi phabanate school asidagi kilometer ahum mari sathok laga leiba school siga mari amata lainadaba mafam amada thokpa thodokni
ꯐꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯜꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯏꯟ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯦꯟड ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ एजुकेशन एक्ट 2023 की मतुंगिना चप चाब चैराक फंगहनबियु हाइखी लाइबा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हाइरिबसिना ओजा अदुदगी अयाब लौदना ओसी अमदी एओसी एसओ दगी अयाब लौदना क्लासरूम दा संगगा अंगांग सिंगदा थ्रेटनिंग तौबा सिना सिंगबा सि मखा तान तौबिगनो असिगुंबा पामदबा थौदोक सिंगे मखा तान थोन बिगनो अदुगा हाइरिबा ngarang gi थौदोक सिदा सेने हाइरिबा मियोइसिंग ओजा सिंग मणिपुर प्रिवेंशन ऑफ malpractice in high school living certificate and higher secondary education act 2024 gi matungina chenabasing apasira pio haibasi school gi site tagi amadi center sigi eoc gi maike dagi pumnamakta appeal tawje koina allegation asida charge tawriba makoina kapiba bel photo copy mafam asisu school gi anakpa mafam sunate aikoina singnabada khoirom hariba jaga adugi mafam amu oiromgadra haidana singnai hariba mafam asidi school ga kilometer 3 लापनरगा लेबा मफमनि स्कूल गा यामना नकनबा मरी सुनते असिगुंबा स्कूल गा मरी लेनदबा अमबो लाना स्कूल असिगे पाउ थोकनबिदंता ओनरिबा जासिंग अमदि इयाकी ऑर्गेनाइजेशन बो मतुंग तौबिदनबा हाइदना स्कूल गी साइट तगे इकाय खुमना बोचबग लोइनना अपील तौजरे गाड़ी की नंबर सिंह मार्च फाउबगी मनुंगदा मितै मेयकना थाद्रबदी मसा मसाना टेक्साक पुजगदबनी हाइना मिलालना हाइरी वाफम असी पैसेंजर पुरीब गाड़ी सिंह पार्किंग द सत्तुना गाड़ी के एसोसिएशन सिंह अदुना ngamgadaba numit faubagi manungda mitai meyekna chauna thananaba yanase pibagi khongchatta milalgi pauktakloi sadukpam tomba mangangna phongdokhibani sadukpam tombana makha taraduna milalgi maikeidagi hana mamangdagi laukthokibagi matung inangasi gari parking singda satuna association gi miyoi sing unaba chatkhi association gi miyoi sing unaba matamda makoi gi maikeidagi soidana mitai meyekna number tharagani haibagi thajaba singsu pirakle haiki मसीगा लोइनना गाड़ी सिंग अदुना चटलिबा लम अदुसु मितै मेकना थाबियु लोइनना थौनरिबा गाड़ी मसा सिंगसु सोइदना मितै मेकना चाउना थागदबनी हाइखी मसिदा थारक्तब सिंग अदुदी मसा मसाना टेक्साक पुगदबनी लोल मयेक चाखत हननबा होनबदा अखोय खुदिंगमकी थौदांग यामना चावी अखोयना इसागी मयेक असि सिजननबा होनबदा अमगा अमगा mateंग पांगमिनगदबनी हाइखी मिलालना थमलिबा वफम असि कनागुंबा अमतदा नमफुदा हाइबा नते पुन्ना होनमिनगदबनी हाइबा वाखलोननी अखोय एसोसिएशन गी मनाक्ता लाकलमदे हाइबा वाफम थीदना इसाना इसागी थौदांगनी खंदुना मयेक असि थाबिगदबनी हाइरी कोई फोर्स अंत तौदे तौदबु यानरिबा मतमसिगी मनुंगदि सुसोय सोयदना थाबिगदबनी करिगुम मसिगी मनुंगसिदा यारेसिदा थाबिरक्तबा तारगदि मदुगी रिस्क तुदि गारीगी मपु ओनरसिना मसामसांग रिस्क लौजगदबनी हाबिसि मिलालगी माइगेदगी हाइजनिंग गारी खुदिबा अखोइना हाइरमद्रे नत्रगना अखोइदा पाउ पिरमद्रे हाइबगी अखोइदि थारोय हाइबगी दायित्व दुमदि अखोइना लौजरोय मदु मसामसाना मसि लेबाकी लोन मे सखननबा चंगलकपदा इसा इसागी तौबम थोपनी हाइबदुनि मिलालना समजरी अथुबा मतमदा अखोइगी पार्किंग द चेनबीरिबा गाड़ी ओनर जिंगसिना थवाई हक्सांग यौबीरगा ड्राइवर जिंगसु थवाई हक्सांग यौबीरगा अथुबा मतमदा नुमित 10 निगी मनुंगदा यारगदी मितै वीकसे थुना थाबियु हाइबसे थमजे उमंगलाई कनबा पुनबलुप उकलना लैंगा की एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी विंग गा खुसमनदुना मणिपुर की उमंगलाई सिंगलाइबुंग सिंगदा सत्तुना चथखिबा उ थाबगी कैंपेन अदु हौजिक्ति चाउना माइ पाकपा होरे हाइना उकल जनरल सेक्रेटरी एम मनितोना फोंगदोरकली वाफम सिलुब असना लैंगा की एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी विंग अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ककियाइद लेबा इबुदौ स्वरारेल की लाई कमिटी गा पुन्न खुसमनदुना लाइबुंग असदा कुमजा 2019 दा थाखिबा उ सिंग मपुंग फाना हौदुना लेबा अदु मखाताना उ थाबगा मरी लेनना हाइखिबनी लाइबुंगी अकोइबा सिट सेंगबा यावना चथखिबा उ थाबदुगा मरी लेनना मनितोना मखाताना हाइ उमंगलाई अमदी अकोइगी अकोइबगी सक्तमगा लेरिबा मरी असिबु हेना मियामदा खंगनबगी पांदमदा उकलना लैंगा की एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी विंग खुसमनदुना मणिपुर की तोंगान तोंगानबा लाइबुंग सिंगदा उ थाबगी थोरमसी कमिटी सिंगल लोइनना पांगथोक्तुना लाखिबनी मदुगी मनुंगचना ककियाइगी इबुदौ स्वरारेलगी लाइबुंगी अकोइबदा तोंगान तोंगानबा पांबी कया थाखी हाइरिबा पांबी सिंगदु लाई कमिटी गा पुन्न खुसमनदुना हिंगहंदबा यादे हाइदुना होनरकपगी महैना ngасidi mapung phana hoba ngamle loinana laibung asigi lemhoriba lamgi saruk adusu ngasidi makhatana u thajan basu hore asumna manipur gi laibung sing asina u kaya thajanduna mapung phana hawan bangam labadi ngasi manipur gi ainga gi khal kaitharikli basi kharadu warbasu men khatpangam gani haiki maram asina miyam nasu u thabagi hainabi laibagi mathakta
थाखिब उसिंग अदु मपुंग फाद्रिब फावबा मतम खरदि सेनबगी हैनबी अमना नौना समगतमिनसी हाइखी 2018 da July da usingse Environment Ecology Wing Department isina koi usar mayam je pibiraga koi mafam sigi lai committee aduga ukal gi punna usingse thamina bani adunga sidi tharibu umayam je sawraktana koi sigi pibum je leirakoi da koi mayam amtang usingse yengmina boina makong ji sengtongmina si haidana asi sigumba koi umakong sengbagi thoram je koi pangthok sabani Lambol kakaya de leba ibadu thrani kummasida soil service ukal environment ga samnaraga sinba sida environment gi mot sinjaraga mafam asi yengjaba lakjabani masi mafam asi success story ne haina mapayam mangi mafam daina tamjake thaw yauna uchar pubirektana thabiramba potu ngasidi hinge haiba mitna sakhi oina ubiduna ngasi simba sengba adagi pambi asi tektana ba kaidana ba sasandagi ngakona ba Insan bibu lakpa siya adung matik thawai ona khoina lai committee ki maige de thagasari इनाट का मरी लेना पांगथोक दौरिबा लाकलिबा याउसंग कुमहैना लाकपदा इनाट योखटप लुप्तिन इयोलना मियामदा याइफा पाउजल पिरकली कुमहै सिना लाकपदा इरैपाक इरमदमसिदा हेना तंगदु लैताबा नुंगसि सानाबा अमसुंग हेना नुंगाय याइफाबा इरमदम अमा ओइरसुनु हाइना नुंगसिबा ओइमिनरसि हाइना इयोल की पब्लिसिटी सेक्रेटरी W लुवांग लैमगी चेरोल मना हाइरी चेरोल सिना मखाताना कुममदा मुक्तंग लाकपा कांगलुप फुरुप कुदिंगमकी तांगलब कुमहै सिंग असिना इकोइ पुनमकपु अमत ओइना सेटना पुनसिंदुना पुन्ना हिंगमिनबगी फजरब सक्तमदु उतली मसिगिदमक्ता इयोलना साउथोक्सै असिगुमलबा तांगलब फजरब कुमहै असिगी नुंगी वहानथोक अमदी फजब मसत सिंग असि अइखोइना नहासिंग मुन्ना खंथमिनदुना कुमहै असि पांगथोकमिनसि अमसुंग सरुक्यामिनसि हाइरी लाक्लिबा याउसंग कुमहैदा अहलमल सिंगना थंबिरंबा काइफद्रब मसत सिंग अदुदी काइदना थमिनबग लोइनना अखोइगी इनखलकलिबा नहासिंगना कुमहै असिगा मरी लेनना थाबल चोंबिबा मतमदा याउसंग नुमित मंगानी खक्तंग चोंबियु ममा मपा अहलम लोइबसिंगनसु मसासिंगबु अफबा फत्तबा कया तौहैदबा तौहैबसिंगी मसा खाइना ताकपि तंबिदुना कुमहै सिदा सरुक याहनबग लोइनना मखोइबु मरु चंगबा तुमगी युम्बिरेल ओइरकननबा होनमिनसि हाइरी हौजक ओइरिबा लैबाक मियामगी सेल थुमगी फिबम का हेना सोक्सिनखिबना अमदी लैबाकी ओइरिबा फिबम सि मुन्ना खंगमिनबग लोइनना यारिबा मखै सेल संहंदना अमदी का हेना अरंग अराकदा ताउदना कुमहै असिगी फजरबा नुंगी वहानथोक खंगना पांगथोकमिनसि नुंगी ओइना ओइबा कांगलोनसिंग काइहंदना चही अमगी याउसंग थाबल याउसंग नुमित मंगानी खक्तमक चोंगसि थाबल चोंगबा हाइबसि मांगलम चत्तगी होना याउसंग मरी लेनबा थोरमनि हाइबसि मियाम पुना खंगमिनसि हाइना मियामदा पाउजल पिरकले आम आदमी पार्टी मणिपुर सिंधुना तृतीय बियंदाबुगी चही चनी सुब कुमोन अमदी अंद्रो केंद्र इंडिपेंडेंट मिरेप ओइखिबा अहिबम बेले AAP दा चंगलकपदा ओकबगी थोरममंगसी मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखरे थोरमदुदा AAP मणिपुर की स्टेट कोऑर्डिनेटर विश्वनाथ ठिंगनामना चही तरेट खुंताकलब मतुंगदा लमदमसी पुन्ननब होनखिबा याना चेरोल इनखिबा नुमित अदुबु निंगसिंगलगा हौजिक कांगखोंग चाइना लेरिबसी खरदु ओरबसु फगतहननब वाखलोन सागतपा ngamgadra khanbadagi thoromasi sinbani haiki Mioi lising hunfu henba tongan ba Manipur gi relief camp ta awa maisa khangdana milu gi birang kangdana tongan ba maikai kaya dagi singnarakpa maruoina ngasi gi nubit asimak matamdugi barmis hairga su khangnaba awagi adugumlaba makuttagi ningtamba phangibagum ngasi Manipur iraipak kanglaipak iramdam asisu tongan ba maikai kaya dagi singnarakpa Manipur gi integrity da apunbagi saktamda tungi mirolgi punsi kaya ama mangan nanaba honarakpa asigumlaba mayam asidagi apunbagi bangalama numit asi nahongna naningsing duna punna sagatminabaga loinana akoi iramdam Manipur kanglaipaksigi damak punna lepminnasi haiba paujel du adugi damakta amadami party nangasi ningsing numit dio yandabugi adugumba sain tawnugi numisa akoi ningsing jabani masigi thorum Indigenous Peoples Forum Manipur की प्रेसिडेंट ओना ममांग सही की अगस्त 8 दगी थौपुरकपा फम थादोकले हाइना फिल्म रोहन्ना मणिपुर प्रेस क्लब ता पॉमिसिंग उनबद फोंदोखरे रोहन्ना मखा ताखिबदा हानगी प्रेसिडेंट असंका सरना खंगहौदना फम थादोखिबदगी प्रेसिडेंट ओना लरिखिबा दु अतोप थबक कया लेबना लुप असदा निंगथिना यावबंगमदबना फम थादोकपनी हाइखी
ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯇꯔꯅꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯥꯡꯖꯤꯟꯅꯅꯧꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯨ ꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯣꯏ ꯀꯣꯟꯁꯦꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯒ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐ꯭ꯔꯦꯇꯔꯅꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯕꯦꯇꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯚ꯭री ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯌꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯦꯔꯤꯌꯟ ꯀꯣꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯐꯖꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯒꯦꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁꯁꯦ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯌꯣ ꯕꯤꯌꯥꯟꯗꯥꯕꯨꯅ ꯆꯍꯤ ꯆꯅꯤ ꯁꯨꯔꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯪꯂꯩ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯆꯦꯡꯉꯥꯛ KYC ꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯄꯔꯤꯁꯠ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯤꯁ DMU ꯒꯤ ꯗꯤꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ S ꯂꯟꯆꯦꯟꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯀꯥꯇꯤ ꯄꯥꯎꯆꯦꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯔ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯅꯤꯡꯉꯣꯝꯕ KYC ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯁꯅꯥꯍꯜꯅ ꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯀꯥꯇꯤ ꯄꯥꯎꯆꯦꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯔ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯅꯤꯡꯉꯣꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏ 1919 1923 ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 8 ꯈꯨꯟꯇꯥꯛꯄ 7 years devastation ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯍꯜꯂꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯔꯥ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤ 1923 ꯗꯒꯤ 1923 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯣꯛꯅꯈꯤꯕ ꯑꯪꯒ꯭ꯂꯣ ꯕꯔꯃꯤꯁ ꯋꯥꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ 1923 ꯀꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 23ꯗ ꯕꯔꯃꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯈꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯌꯦꯟꯗꯥꯕꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇ ꯂꯧꯁꯤꯁꯦ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯁꯤꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯉꯥꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯂꯥꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯨꯝꯕꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯥꯔꯦ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯏꯔꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯐꯥꯎ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯜꯂꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯁꯨ ꯈꯪꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯂꯤꯗꯣ ꯂꯥꯏꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯊꯥꯡ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯏ ꯀꯠꯂꯒ ꯉꯥꯡꯕ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯅꯤꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯈꯪꯉꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯅ ꯄꯥꯜꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯤꯌꯨ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯪꯂꯩ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯆꯦꯡꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯁꯅꯥꯍꯜꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯈꯪꯗꯕꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯃꯥꯡꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯨꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯅꯩꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ हिस्ट्रीजे प्रिजर्व तौनब हिस्ट्री योखनब अखोई हौगलरिबा छात्र छात्री लैरिबा मणिपुर लैरिबा अखोई लैहौरब येलौ मीजिंगजिना हिस्ट्री खंगगदि अमत हुजिकसे हाना सुनब नुंसिनदब अमबु तौरबा कोई सि छिनजरिबसे नुंसि चानना अमत तोइना हिस्ट्री जे नैनमिनरगा हिस्ट्री जे खंगमिनरगा अमत तोइना अमना अमगे मतेंग पांगनरगा पुन्ना हिमिनसि नेशनल हाईवे 37 दा मना मसिंग सिंगदुना ललोल इतिक तौरिबसिंगी गारीसिंग हाईवे सिदा चटपा यारोय हाइबा वाफम अमा लालहौबा लुप अमना फोंदोरपा असि मरम सादे मसिना मना मसिंग ललोल इतिक तौरिबसिंगदा खुदोंग चादबा कया मायोकना हल्ले अथिंगबा असि खुदक्तगी हंदोकपियु हाइना नॉर्थ ईस्ट वेजिटेबल फार्मर्स वर्कर एंड ट्रेडर्स यूनियन मणिपुर की जनरल सेक्रेटरी ओइनाम ओंबी रंजिताना पौमिसिंग उनबदा फोंदोरकली वेजिटेबल सेलर कया यावना पांगथोपा पौमिसिंग उनबदुदा महाकना मखाताना नेशनल हाईवे असिदा असिगुंबा खुदोंग चादबा कया असि ममांगदगी होना कोकनबा थेंगनादुना लाकपनी लालहौबा लुप अमना मिसंग मिखाई नाइबा मानबा मवोंगदा अथिंगबा पिरकपा असि यानिंगदे लनाई मियोय अमा अनीना हाईवे असिदा मना मसिंग ललोल इतिक तौरिबसिंगदा सानरिबा असि यानिंगदे मियोय खरगी गारीना थादोकलगा खरना अथिंगबा पीबा असि तौबिगनु हिरम असिदा मरि लेनबा ऑथोरिटीनासु मिटेंग चंगबियु हाइना फोंदोखि ngarang handagi jiribam gi nanaw hariba siga nonegi isi atholiu hariba siga makhoi ani karigumba wafam amada mungnaba mayamnasu social media da ubiramlagani moi ani gi mungnaba sina maram oiraga huji moi ani personal oiba nungaina dabadu akhoi ude ado moi ani nungaina dabadu moi ani negotiation tawnaraga karino kamai tawno hainabagi mahutta akhoi gi manamasing chingba yaroi haibasi sugumba mayam sing ase tawbiganu hainasu amukasu hana appeal tawjari
PIB Imphal na sinduna Kerala da satkiba Manipur gi Paumi Kangbuna ngarang Kosi Metro Rail Limited na paikhatpa Urban Water Transport ki Kosi Water Metro yengsin kre. Paumi sing aduda Metro sigi Managing Director Loknath Behera, Director Dr. MP Ram Navas Sanjay Kumar na chingba officer sing na taram na okhi. Water Metro System asigi matangda video presentation amasu utki. Kosi Water Metro Project asi Route tara manga khandoktuna kilometer humputra nipan sangba network amana ithat tara samnahan bani. Hojik fawboda Water Metro asigi makhada hi chani amasung terminator tara ni thoi mathau tawri timasina Jew Town su yengsin ki. Makhata na timasina Dutch Palace haina su khangnaba Matanseri Palace su yengki. Haujuk pangthok liba Manipur University gi ahanba semester examination da huranba isa issue kankhatpagi mahut afaba mahiroi gi khunai ma semna ba thabak oina paikhat piu haina desam na hairi mahiroi lubasigi cherol mada desam gi thomi singna university gi examination pangthok liba college singda asamba khongsat amaga loina na chatlui university na examination da aranba tobagi table gi report pirakani field report na ama examination dana amani hairi masi invigilator tariba oza singna mahiroi sing adubu nungsiba sabani masagi phatraba masa adu mimangda puthoktanaba kupsinba thawong amani hairi mamangda desamna demand tawduna lakpa Manipur University gi examination center sing lokthuu masana masagi college sing da taba yaroi university da mahiroi kaya kaya thaba yaba multi examination hall sing sananaba warep low chahi tara taruk examination fee dagi Lakhiba senfam kadai da chatki university na college kharada district center haina examination hall semgatlu examination pangthok lingai da atopa semester amata lairik tamlamdre masi university na mahiroi sing da piba chaitheng ni hairi maramsina classroom da examination hall ga punsin ba yaroi haina makhatari. Establishing a sustainable micro enterprises haibagi theme da Chief Minister's Entrepreneurship Support Scheme CMESS da kanaba phanglaba beneficiary singda numit taruk ni sathagadaba Entrepreneurship Development Program Nilakuti Food Park da leiba MSME Technology Center Imphal gi conference hall da hogdokre. Planning Department na hogdokpa Startup Manipur 2.0 ga mari leinana MSME Technology Center Imphal na sinduna EDP program hogdopagi thoramduda Planning Department ki Director Dr. R.K. Radhyasanana Chief Minister's Entrepreneurship Scheme gi makhada tongan ba trade singi beneficiary chamri marifu manga romda numit tarukni training piduna marketing gi maramda takpi gani haiki matau karamna makoi na tawgadori ba thabak sing adubu senthok lambi lahenanaba business saukhat hangani haibagi matangda wakhal losing oinabusu takpi gani haiki. Training sida akhona bank ki maram marketing ki then product ki aduga kamai tawdana business si tawdoino haibagi idea na singba sugumba se training sida loi pigani aduga mari lainaba trade sing gi akoi government gi department gi aduga resource person sing expert sing jo khoina kaujai mafam sida training program manung duda moi sing duna training pibi gani adugi matungda moi sing je akhona bank ta amuk planning da gi akhona moi sing je amuk bank ta makha ta ba bank ki appraising ki damakta akhona moi sing je thagani. Thoramduga mari leinana Dr. Yoren Tomba Meiteina numit taruk ni sathagadaba thoramsida tongan ba topic singda mari leinaba expert singna wangangani banki miyoi sing laktuna bank tagi matau karamna loan logani haibana chingba singsu beneficiary singda takpi tambigani haiki masida sunatna training gi aroiba numita Manipur lenga ki planning department banki miyoi sing amadi MSME ga punna beneficiary singda certificate singsu yenthopagi thoram pangthokani haiki. Numit taruk ni sida ai tawjari karbardu khangdana tawramba karbardu isa mamutana khangbiba karbar kamain chokthokani chokthokke haibadang matang chana matam chana tobum thokpa ithodang singna kei no adu khangminar matungda udam registration tawraba adumba MSME ma ojaro matungda mating thokpa aina ai karbar masak sang khangjaba adagi ndoga ai tawjari ba thabak tawramduna maram waraga mi kharam ga ju thabak pi bangamba MSME mom oiraknabagi pandamda ariba program chi sinjabani. Maraksida break amadang lominase. ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯔꯩꯕ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯈꯩ ꯆꯥꯁꯤꯟꯅꯔꯤ
aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte chasilibasingduna adomgi liverda kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairakdaba amadi kuchu kumen senghallakti khudingmak sibu ngakthokke hairabadi jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule. CJ Hospital Slangolna February tarik 19 haujaduna kumanga phauba pangthokjagadauriba free OPD consultation camp asida miyamna saruk yabiyu dermatology ENT eye surgery medicine gynecology orthopedics pediatrics psychiatry amadi dental na chingba departments kaya asida free OPD consultation gi khudongchaba pizari loinana medicine surgery amadi investigation singda jada kungi concession pizagani akupa marolgi damak pizariba number asida pau phaubiraknaba khanghanjari matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Dada Ibe makigano azab thammo Sigi yumse next TMT na checksin na laksilaga thamgrabani ne Dada nang se juhar habaga amta kidarbo asumna mayamna na machalbo ngapshan dugum masigi yumasibu asoyangan kokadabagi next TMT na ngapseli next TMT juhar habadi ngakokna na basembani German technology sina bana concrete ka tokna tinaba matamda kapamul amuk hena angle adli next TMT strength is in the quick break ki matungda amuhana taramna uksari haujek makha tarakpa pau pizari Independence Demand Day ga mari lainana Revolutionary People's Front RPF ki niputare chuba mapo kumon numita President MM Ngobana Manipur gi miyamda yaipa paujal pirakli Lona thinkraba lupsigi President gi cherol mada yaifaraba numit sida RPF na korkom gi yawoloi sing RPF ke chatminari ba atai lup sing leibak kidamakta song thurakli ba mioi amadi lup khudingmak ima leibak Manipur amasung miyang ningtamna ba lanjang asida thawai kat khraba thoba sing punamaki maphamda ikai khumnaba ulakli malemgi politics ta phajana ubidraba India gi mathakta Wesha lamdam gi miyamna ningtam lan thengnari Revolutionary People's Front RPF ki woinasu India ga lan thengnaba chahi niputaret mapung phare asuk sanglaba matam sida India na maithiba piba ngamdaduna lakli Wesha lamdam gi miyamna maruoina Manipur miyamna sogatpa sumba amasung asengba ningtam lan theng oibana India na maithiba piba ngamdabani haina RPF na lowi haidi RPF ki woinasu haksangda I marik ama phawba cheliba makhaidi aikhoi gi ningtam lan asi ninghanadaba ninghanaba leitana lan theng nakhigani adum oinamak RPF ki ninghanadaba phirep amasung wakhalon asibu maithiba pinanaba Indiana phatraba aronba pambai kaya sijanadaba natte lisingani kulhumdoi gi kuki maitai ani gi wathok adudi India government na hakthengna insinduna thokan khiba oibana phurup gi amadi leiba ki lusingba singna chongshinduna asak pamaida thau oina hijinki India gi national media sing su yawshinduna Maikam oiduna maichak helhali handak February lisingani kuntaruk manungda ukhrulgi litanda kuki tangkhul ani gi marakta thokhiba yummai thana bayawba thodok adu lisingani kulhumdoigi kuki maitai aniga manadaba mawongda phurupki amadi leibaki lusingba singna athuba matamda taishinanaba honakhi asumna thodok ani asigi khenaba si Manipur gi miyamna tasengna khangi amasung media singna su asingba si iraga fongdokli haidi adumoinamak Indian Army na kanglup amada tongshili haina maral sirakhi amabu oidabasu kanglup amada tongshinduna khana hanba apunba saktam thugai ba haibasi India ga sago narakliba lamsat ni amasung lalongni Indiana Wesya gi apunba saktam asi thugaina na ba amasung ningtam lanjang mapangal sonthana ba siliba aronba phatraba khujal thorang sing asi lepa leitana satharakhi gani India government amadi makhoina thadokpa media singna sandurokpa aranba propaganda sing thajabiganu RPF na aikhoi gi mikha polaba amasung waraba miyamda thajaba thami aikhoi gi miyamna su RPF ta thajaba thambiu haidi Youth Welfare Club Sagolban
Tingom Lekaina Nauna Saba building Nasi Sagolban Esiki MLA RK Imuna Sangakre. Thoramsida Klabasagi President Ningthozam Azid, retired IPS Salam Somorjit, Fisheries Director P. Fulen Maitei, PWD Chief Finance Officer Salam Somorendro, Ward number 10 gi Corporator Salam Tiken, Ward number 7 gi Corporator RK Jiten, Ward number 24 gi G. Bino Kabui, Hanagi Corporator K. Tikendro Su, Thoramduda Sargyaki. Lakliba Yausang Kumai gi Mingda, Tungi Mirolda, Mangadaba Tabak Tobiganu, Tabal Ginamakta Lambi Sorok, the Tuktuna Sel Kaiba Tobiganu Haina, Kokomi, Women Wing Convener Wahangbam, Luang Layman, Paumisinga Unaba the Fongdorkli. Kokomi Women's Wing Tomising Yauna Pangtokiba, Paumisinga Unabaduda, Magna Makatana, Yausang Tabal Songba, Sit Numit, Mangani the Gihena Chombiganu, Lebaki Waraba Matamsida Harau Kumhai Ama, Taubaga, Tabal Songbagi Tabak Sit Tobiganu, Tabalda Kahena Sel Tadabasi, Wiribalibaki Pibam Siga, Chanade, Nat Kiwe Saktam Aduka Kahen the number Honaminasi, Chanabida Kahena Masu Sangjinduna, Tauribamiamasi, Mayamasi Tobiganu, Tangdul, Laitarabamatamda, Mayam Punna Tominabayai, Yausangi Mingda, Fatabakea Tonariba Sisu, Taduk Minasi, Haiki. Taban Jongba Habasimaktabu, Yaksang Mangani, Sida Jongbanina, Atopa, Numisin the Jonharaga. Taban Jongbidanaba, Aduga, Loinana, Masida Tolakadaba Pavata Mayam do Equi Imai Belching Nakra, Hiena, Kanota Binaba, Duga, Yaksang Taban Jongbasi, Nimani Hen Davida, Duga, Yaksangi, Tabal Jongba Matamda, Pijan Kanjale, Adegi Stia Sajale, Taban Jongbada, Adudegi the carpet, Mayam Tajale, Shikumbase, Matangi Sanabini Haidana, Tabal Jongbada carpet Targa, Pijan Kalaga, Adugi, Hen but Dum Tanga Tobaduna. Maduna Quiggy Nazi, Janabi, the Ahomba, Marsudana Lani, Aduna Quiggy Janabice, Yaksang Mangani, the Taban Jongbiba, Aduga Amamating the Hena, Pataba, Kayama talked the Nabidam Yarigi, Nutilagi Hogera, Adegipuna Hogera, Yarigi Puntarama to Gimatung the Taban Jongbidaba. Yausang Numit Mangani, the Gihena Tabal Zongbayaro Haina, Lona Tinkraba, Kanglipag, Communist Party, PWZ, MC Unification Gi, PRO Chinkaingan, Bagi Gerol Mana Heidi. Singani Kulumdogi May Home the Horkiba Irang Sina, Lanzena Duna Lady Bisingi Awaba Mudi, Miam the Tinariba Wana Simbu Yangduna, KCP PWZina, Haukiba Singani could Mari the Yausang Kumhaiga, Mari Lenana, Makalamatagi Harau Kumhayamadi, Yausangi Tabal Somuna Chingbasin Pangtok Tanabatam Kiba Atingbadu, Sahia Singi Oinadi, Handokle, Adubu, Sahia Sigi Yausang Tabaldi, Yausang Manungi Numit Mangani the Gi, Hena Pangtok Yaroi Heidi. Lisangani Kuntaruki Wenadi Matamama the Leramba President's Rule Langaki Mahuta Miamgi Anuba Langak Lakre, Irangshu, Karanem Taratuna, IDP Karashu Masagi Mayumda, Hanjanakiba Si Yanglaga, Chahia Sigi Wenadi, Yausang Kumhagi Tabal Chongba Tamlamba, Atingba du Komtopani. Numit Mangani Yausang Tabal Chongba Tarbashu Miamna Natki Weba Pijol set Induna. Nongyai Matung Pung Amadagi Hena, Chongta Tatadana, Tabal Chongba Yaroi, Karigumbada. Lupna, Miamda, Yausang Tabal Chongbaga Mari Lender Tamliba, I think but Tabak Singer Sigi Mayokta, Tabak Toruklabadi, Numit Aduda Tabal Silly Lang Liber Club, Association, Laikai Yauna, Ben Party, Mike Abadi, Light Talibasing Yauna, Tabal, Tengtana Chong Hanbada, Chenabasingi Matakta, Akanba Meeting Changduna, Cherak Pigani, Heidi. Yausang Kumagi Mingda Ka Hena Chading Toba Si Tadogla Si Haina. Samuro Naurem Apunba Mera Paibi Lupki Maike Digi Fongdorkli. Ofamasi Samuro Mamang Laikai the Labor Community Holder, Samuro Naurem Gi Mera Paibi Singi Apunba Mipama Pamlabatungda, Paumisingo Unabada Fongdo Kibani. Lupsigi Secretary Winam Sauba Sanuna, Lisingani Kulum Dogi May Hum the Gito Kiba Irang Sinamaram Weraga. Economy Asi Manning Halaga Labana. Hosik Fawada Irang Sigi Waroshin Puraktri. Housigasi class 10, 11 amasung 12 amadi college ki semester sing examination singshu sathariba maramna yausangi thabal chongbagi mingda yausang manung natabida lambi lamjawda thoktuna nupi masa singna samuro nauremgi akoibada sel thatpagi thabakshu tobiganu karigumba thabal chongba taragasu yausang numit mangani amasung sajibu chairauba numit asidang chongbiu haidi Kumai Harauda Lamjel Tanabagi Mahutta, Tungi Yumbirel or Kaduriba Angang Singda, Matik Chaba Sanaroi Amuinanaba, Yausangi Sports Lomda, Mama Mapa Uibisina, Meeting Changminasi Haiki.
yausang numi mangani asida khatangmak thaban chongba harau kumai pangthok piu numi mangani sidagi hena pangthoklakpa taragadi maduda tholakpa afafata daita khudingmak masa masana pujagadabani masiga loinana huji akhoi harau kumai da thawa yawi bagi mahuta lekai lekai da club amasung mera pai biga kusam naraga pangthokliba yausang sport asida thawa yauksen binaba khoi sana luki maikai dagi su apin tokjari All Manipur Arambai Association Sinduna Hanba Nupa Amasung Nupigi State Level Arambai Tournament North Eastern Sporting Union Nesu Ground Kurai the Pangthokre Nupigi Distance Competition da Thodam Tamnana Ahanba Moirangtem Priyana Nisuba Musung Moirangtem Bizentina Hum Subatakre Nupagi Distance Competition da T Osentana Ahanba A Abung Maitena Nisuba Musung TS Kaubana Hum Subataki Nupagi target competition da TS Kaubana Hanba Masung TS Jakotna ani subatakre tournament sida nupa tara mari masung nupi mangana thoi hentana khi Lakliba Mars ki tang ohum lamta thagi thanil numit asidagi thagi grahan tha sana phangba asi numit asigi nungthil pung ohum minute kundagi lakba horagani nungthil pung manga minute manga da grahan mayai chalagani Numidang pung taruk minute ni fumanga tabada thagi grahan tharagani masigi matung lai laishang thogal toba yare haina Kanglai Park Calendar Board Imphal gi President Acharya Ahambizit Sairom na thadurakpa cherolamana khanghalakli Awjik loisilakpada maruiba paw amuka hanna pizari Lanjenari Basingi Yum Lising Manga Sananaba Union Agriculture and Rural Development Minister Sibra Singh Chauhanna Ayaba Pikre Amasung Kaksing Fauduna Cheliba Sangmai Turiel da JCB season aduna Langoi Pekpana Mahuksagi Turiel gi Pipam da Chauna Hongba Pibata Natana Miyamna Isingi Awaba Mayoknare Masig loina hauju fawbagi oni de ISTV news matang sida loishinjari mireng tabiri bapuna makpu amuka hana kurumjari